Assalamu alaikum. Today we will continue the topic which is stative verb. Today we will complete inshallah ta'ala. Stative verb, first you have studied about the hazaf as a stative verb, where you saw some points of stative verb, hazaf, which is positionalness, relation and thoughts, feelings, whatever. Today we will discuss about the be as a stative verb. In present, today I am going to describe this topic in detail. So see, in present your sentence is related to be, like be means is, am, are for present, and was, were is used for the past and will be used for the future sentences. So you should know what is the pattern of and formula of a stative verb in any sentence. You should remember the structure. First, if your sentence is affirmative, you will write the subject, and then you will use is, mr, because you are studying about be. Be means is, mr. After that you will put any noun. For negative, you will put not after helping verb, which is, mr. And you should know where is, am and are used. If your subject is I, you will put am. Am is used after I, and you will use he is, she is, and singular noun you will use is. After that you will use we are, they are, you are. Your subject is plural, you will use are. Negative, interrogative, if you see there is time with time, so your question is how long has she been teacher, and you will answer it I am. You will use I am a teacher. There is no time. You see there is a time, and you have to tell about the time. How long have you been a teacher? You will use hazaf after how long, then subject, and you will use be. In hazaf, you see you used had after subject. I have had a mobile for 2 years, but your sentence is mr, so you will change your structure and you will use been, because you know hazaf के बाद आपको use करना होता है third form of the verb. So be, was and be. Been, be is the first form of the verb, and second was a verb, and third form is been. Where hazaf में हमने had use किया था, क्योंकि had जो था वो third और second form है hazaf की, hazaf, had and had. So you should remember the formula कि अगर आप विद टाइम और विदाउट टाइम बात कर रहे हैं तो आपने क्या यूज़ करना है. Is there are some examples of SMR. You see their first example is she is a teacher. वो एक टीचर है. आप जब भी एक बनाएं सेंटेंस तो प्लीज़ मेक श्योर कि मुझे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और विद टाइम के सेंटेंसेस भी आते हों. शी इज़ नॉट अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं है? क्या वो टीचर है? इज शी अ टीचर? अब आपने पूछना हो कि वो कब से टीचर है, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग हैज़ शी. हैव यूज़ कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो. तो यहाँ पर आपने हैज़ और हैव का ख्याल रखना है. देन यू विल पुट बीन, क्योंकि आप बना रहे इज एम आर, तो आपने बीन यूज़ करना है. हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन अ टीचर, वो टीचर कब से है. तो शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 3 years, वो 3 साल से टीचर हैं. इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप यूज़ कर सकते हो. वो बीमार है, शी इज़ इल, वो कब से बीमार है. हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन इल, शी हैज़ बीन इल फॉर 2 days. तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए. बी के जो एग्जिस्टिंग है, ऑक्यूपेशन, एजेस, प्राइजेस, टाइम, फीलिंग्स, नेशनलिटी और कलर्स के जो पॉइंट्स हैं वो इज़ एम आर पे बनेंगे, और आपको उसकी याद होना चाहिए कि कहाँ आपने क्या यूज़ करना है. ना सी द पास्ट, अगर आपके पास के सेंटेंसेस है जिसमें आपने कहना हो कि वो टीचर थी, तो आपने यूज़ करना है वॉज और वर. वॉज और वर का मतलब आप सब्जेक्ट देखोगे. अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप वॉज लगाओगे. आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ऑल वॉज. एंड वर यूज़ करोगे फॉर प्लूरल, एंड यू वर, दे वर, वी वर. नेगेटिव इसी तरह सिमिलरली इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, तो यहाँ पर हमने वॉज वर यूज़ किया है पास्ट के लिए. उसके बाद आपने नाउन यूज़ किया. इंटरोगेटिव में भी आप वॉज वर पहले लाओगे, यानी हेल्पिंग वर्ब. देन यू विल पुट सब्जेक्ट एंड देन नाउन. यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप टाइम पूछ रहे हो तो हाउ लॉन्ग हैड शी बीन अ टीचर. यहाँ पर जो हैड हुआ ये पास्ट की वजह से हुआ, पर बीन हम यूज़ करेंगे क्योंकि यू आर मेकिंग द बी सेंटेंसेस एज अ स्टेटिव वर्ब. तो लेट्स सी द एग्जांपल. शी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी. शी वॉज नॉट अ टीचर, वॉज शी अ टीचर, क्या वो टीचर थी. हाउ लॉन्ग हैड शी बीन अ टीचर. यहाँ आपने केयरफुली यूज़ करना है कि अगर आप आज के सेंटेंसेस बना रहे हैं
تو آپ لوگ ہیز ہیو تو پریزنٹ کے لیے یوز کرو گے. فار پاسٹ یو ول یوز ہیڈ. دین سبجیکٹ بی, شی ہیڈ بین اے ٹیچر سنس 2000, وہ 2000 سے ٹیچر تھیں. تو اگر آپ نے ایک پریزنٹ کے سینٹینسز بنائے ہیں تو آپ اس کے پاسٹ بناؤ. دین یو کین میک فیوچر سینٹینسز, سو اٹ ول بی گڈ. فیوچر سینٹینسز میں یہاں پر آپ نے کیا خیال رکھنا ہے کہ ول کے بعد آپ ہیز ہیو یوز کرو گے یا بی یوز کرو گے. سو ایز ایم آر والے سینٹینسز میں آپ نے کیا یوز کرنا ہے, ول بی اور ہیز ہیو. اگر آپ بنا رہے ہو ایز اے اسٹیٹو ورب, یو ول یوز ہیو. شی ول ہیو اے کار, آئی ایم اے ٹیچر, وہ ٹیچر ہوگی. شی ول بی اے ٹیچر, وہ ٹیچر نہیں ہوگی. شی ول ناٹ بی اے ٹیچر, ول شی بی اے ٹیچر, کیا وہ ٹیچر ہوگی. تو ہیز ہیو میں ول ہیو یوز کرتے ہیں اگر ہیز ہیو کے سینٹینسز ہے. ان فیوچر یو ول یوز ول ہیو. اور اگر آپ بینگ کے ایز ایم آر کے بنا رہے ہیں تو آپ فیوچر میں یوز کرو گے ول بی. شی ول بی اے ٹیچر, شی ول ناٹ بی اے ٹیچر. ٹھیک ہے. Now the last points of a stative verb is get. First one has have as a stative verb, second be, and third one is get. Get is very easy. Get gives the idea of changing, like the idea of becoming, beginning, to be, growing, to be. So you will use get. There are two points like get and adjective. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایڈجیکٹیو ہے تو ہم ایڈجیکٹیو کو چینج نہیں کریں گے گیٹ کے بعد. لیکن اگر کوئی سینٹینسز ایسا ہے جو آپ کو ورب دکھ رہا ہے پر وہ ایز ایڈجیکٹیو فنکشن کرتا ہے تو یو ول چینج یور ورب انٹو تھرڈ فارم آف دی ورب. جب ہم ایڈجیکٹیو ورب میں دیکھتے ہیں ورب کو ایڈجیکٹیو میں, تو ہم ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں فار میکنگ ایڈجیکٹیو. تو فرسٹ دیکھتے ہیں گیٹ پلس ایڈجیکٹیو. آئی ایم گیٹنگ ہنگری. اس کے لیے ایک ٹرکس یہ ہے کہ اگر آپ کے سینٹینسز میں ہو جاتی ہوں لائک میں بیمار ہوں اور میں بیمار ہو جاتی ہوں, ایک چیز کچھ کرنے سے آپ کچھ چینجنگ آ رہی ہے تو آپ وہاں پر گیٹ کے سینٹینسز بنائیں گے. آئی ایم گیٹنگ ہنگری, شی گیٹس اینگری, وہ ناراض ہو جاتی ہے. یو ول گیٹ فیٹ, تو موٹی ہو جاؤ گی. اور فور پریزنٹ اگر آپ اس کے نیگیٹو بنا رہے ہو تو یہ ٹینسز کی طرح یوزز ہوتے ہیں. لائک اگر آپ کو ڈو ڈز یوز کرنا ہے پریزنٹ کے لیے فور پاسٹ, شی گاٹ اینگری, شی ڈڈ ناٹ گیٹ اینگری. شی گیٹس اینگری, شی ڈزنٹ گیٹ اینگری. نیگیٹو اور انٹروگیٹو اور فیوچر میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کب آپ کو کیسے یوز کرنا ہے. نا سی دا گیٹ پلس پاسٹ پارٹیسپل مینس تھرڈ فارم آف دی ورب. آئی گیٹ ہرٹ, مائی اسکن گیٹس کٹ, میری اسکن کٹ جاتی ہے, جل جاتی ہے, تو برن یوز کریں گے. ہیئر از اے کٹ از اے تھرڈ فارم آف ورب. مائی ریسٹ گیٹس ٹوسٹیڈ, میری کلائی مڑ جاتی ہے. وین آئی واز کوکنگ ڈنر, جب میں کھانا پکا رہی تھی تو میری انگلیاں جل گئی. تو جل گئی پاسٹ ہے تو مائی فنگرز گاٹ برن. آئی ڈیڈنٹ گیٹ ورڈ. اب آپ نے گیٹ یوز کرنا ہے, گاٹ سے یہ گیٹ ہو جائے گا کیونکہ یو نو after that you will change into first form of the verb get for it. So there are some topics of stative verb. Thank you.